Om Swastiastu. Om Moy Genamastu Namo Sidam. Ing kanjakan galak sakadi mangkin Didiang saking Yohane pemuda Banjar Gule Candi Raras Jagi nyarita yang perindikan Ibu Dejuil Ibu Dejuil Ibu Dejuil Manderaris nenten keni sot-sot upodrau Cerita yang raris dukirien wenten jadme manusia sane ngemagian pemargi padem salah pati ulah pati suweneng aswe raris atmu punike dan kabirmu kudang warse atmu punike dados udejuin utawi atmu pemandang udejuil punike wantah bude sane serem tur cemer kawentannyane tur maning makesami awaknyane medaki bine kadi berek koreng berung sekancannyane bude punike jagi usak asik sahananing keluarganyane wade tujuan kumanti wantah jaga nunas perkara ring sana keluarganyane ri sampuni raris kadi keluarganyane saya tuh pacang ngabingin pamideh pengarsan ibu Dejuil utawi atmu mandang garis Dejuil tur enak masuk waris sekadi walah wele sampun kena sampun
Bapak itu tenadahan saat ibu detil kisah Honda jual sampel Enak ibu jual kanan Enak pemargin ibu jual saat memiliki sampel baris kapal itu sejoli margian nyesani patut kemudian
Pada bila sudah gila ada kalon paling cerah berselingan pada rasa saja sampai
Samiar sinareng sinamian asa punike daging ka cerita yang tari mancing. Ring tenan sesolahan saking pemuda Banjar Gule Candi Raras maka kirang rangkung nunas lenang ring idedane sinareng santi Lagi si Kumando nih ya.